Tabung ni thengkreng tongkhorno bwskango tonwi Chaslo Rajakor Agulini Shahid Bhagat Singh Youth Hostelo khlaijak salchani bagwi IPFT ni CSC committee ni kaisa koksa panda o manjaka IPFT ni haste achukphang Prem Kumar Riang haste tangphang Sopon Debormate Montri Shuklacharan Nuatiano khobui kubun ojamarok Tipramotha BJP behabango asukmani yagulo financial IPFT ni khlaitai tamongnai abonotui Chaslo Rajakor Agulini Shahid Bhagat Singh Youth Hostelo khlaijaka salchani bagwi IPFT ni CSC committee ni kaisa koksa panda o manjaka IPFT ni haste achukphang Prem Kumar Riang haste tangphang Sopon Debormate Montri Shuklacharan Nuatia IPFT ni Vice President Krishnakanto Jomatia ex MLA Sindhu Charan Jomatia Prashanto Debormano khobui IPFT ni kubun haste ojamarok 9 তারিখ মার্চ 2024 শনিবার সাল তিনি পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি নি কয়েকটা এজেন্ডা নতিগে আর্জেন্ট কাইসা মিটিং আর তিনি মূল এজেন্ডা আনহা থাংনাই 4 তারিখ মার্চ তিনি পার্টি আইপিএফটি নি ফাউন্ডেশন দে যে जों সারা ত্রিপুরাও ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ যে जों पालौलायमानि और जगाव सुख दुखनि काव बा गाहाम हामयानि अबराव जों रिभिउ खायका द्वितीयत जे 2 तारिखआव जे ऐतिहासिक जे कैसा घटना हले जे ताबुक जत जागाव खबर आवाय अंतंग जे राज्य सरकार केंद्र सरकार दायित्व मथाकिए जे कैसा एकॉर्ड मुलायमानि अमरमतिवै जतन थानि किनि सांगठनिक जत नेतृत्व जो काम सिपाही को अबरमती आलोचना आगामी दिन तक करीखा जरा लोकसभा निर्वाचन 2024 अब फाई दो अबरमती चीनी पार्टी स्टैंड पॉइंट तम दंनाय अमुक कयेकटा बेटारमती जों अनेक जरा ना जों 11टा निसिम आचुगलायमोन 12टा निसिम मिटिं स्टार्ट मोन ताबो प्राय 5टा लाई थाङा अनेक आलोचना गाहाम आलोचना गाहाम डिसिसन जों नालाय अमरमती तीन मूल चीनी कौला मुस्कांगनी एमपी चंगमारी वनर को कॉन्टेस्ट खाने ना खाया ना अब तो तीन जे एग्जीक्यूटिव कमिटी जों आजुगलाय जोंनि पार्टीनि कैसा कत कैसा जों कमिटी खामानि दङ अब उहा कोर कमिटी तीनियो जों जत हाउस जत चीनी ब्रादरहुड अर्गेनाइजेशन जे दङ एलाइड अर्गेनाइजेशन जे दङ माने अब जतनि थानि मतामत ना अब नुट दङ अब नुट न जों खानानि समय चीनी कोर कमिटी आजुगनाय अब हाउस नि जे मत न और कोर कमिटी जों माने आलोचना खायलायनाय आलोचना परेबो कोर कमिटी जे सिद्धांत माने अब फाइनल होनाय तिनि आलादा जे लोकसभानि मेटार अब कोर कमिटी नि आगसका अब जों तिनि आलादा भाबे तिनि खामानि मतन सुजुग करिखौ हासुङा साइथागा जे ऐतिहासिक जे एकॉर्ड त्रिपुरा हास्ते अब सिमनिया पुइला अब गारिबो खमा एकॉर्ड खायजाखा दाग बाबना फुलफिल बाबे इमप्लिमेंट खायजा गया जे दाग जे अबस्कांग जे को एकॉर्डिंग थांमानि अ जे खतालखे दागतेसे एकॉर्डिंग मानि बहजरते इनको प्रॉपर काम खायजाक न अब नंनि मुहाय वानसुमु जों तो तुमा वासुमनाय जों तो ए जे एकॉर्ड नि मेटार आरो जरा राज्य सरकार केंद्र सरकार ते त्रिपुरा मथनि बिसिंग बरावनि जे आलोचना दंमानि ब्रान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि जे बुबाग्रा मुभमेंट खायदोंमानि बा आंदोलन खायदोंमानि जाय नङाखै अमेटर नतिगि केंद्र सरकार रेहा रेंबाय मणिपुर ब्राव कयेकटा इश्यू अब जतन सिगां ताबुते केटालखे साना नङि आरो लैंड राइट नेने हयतोबा कयेकटा जे एजुकेशन राइट पॉलिटिकल राइट्स अमाहाय रमतिगि जे कैसा ब्राव एग्रीमेंट एकॉर्ड खायलायका अब बिसु कार्यक्रम नै अब समयनि सापेक्षे अब जों सिनाय अब रसैजाक दंगो साइस्टाइनो जे 6 मास परे हुआ अब अनेक किसिम 6 मास दिबिसिनो ताइ कोनो आंदोलन सान्दोलन এই ধরনের মুভমেন্ট খাইনান কোনো সুযোগ করি মাহেরাও সুযোগ দङ তা আরো अब त्रिपुरानि इतिहास भारतवर्ष माने त्रिपुरा हानि 1967 इंग्राजी जे तिउजेस नि खागै जे आंदोलन खायफे माने त्रिपुरा सानि बिमान न यौबै लाइसिने जों यौनामु जोंखा जों ताइ अर हायके दंमालि हे आंदोलन खायफेमोन बिसिं गोबां मासलाय तिजाग्राव इभेन पार्टी आईपीएफटी चरा बबु 2018 बीजेपी बे सरकारो या इलेक्शन लड़ाई खायना फुरु सरकार फैयासनि सिगाङाव जे ब्रबायजों निर्वाचन एलायन्स होनो जोंनि हाई पावर मडलिटी कमिटी रखनो जोंनि अनेक एकॉर्ड मुजाक दङ एबं इलेक्शन फाइपेमनि परे सरकार फाइपेमनि उल जे 59टा पॉइंट नतिगि डेभलपमेन्टनि
abono tigi chung already high power mobility committee 12 jon be kaisa committee gothon nongoi o committee ni bising tigo je chini social economic culture tei language no development khaina ni bising chung tuma nang nei omo high point ro already khalaijak kintu tini bo phia karjokori ingako ei muhurte bo je teisa abo ngia bina teisa angpi ha abo tripura mathani hoite ingha abo chung IPF tia chung aro je saki hisabo thangha chung naiha nokha chung asa khayo abo ongkhe to chung tripura sa teisala hamnai te IPF tini abo je tongmani aboro joto khobino jodi ingha hangke ba joto no chakabo pia bharat sarkar tam khainai abo broni upor nirbhor te chung IPF tirao chini andolon to chung asik baiya chini andolon to ektai no andolon chung sarkar ma tongnai ma tongya ba rajniti chini sarkar tongya ke rajniti pai thanai sarkar to chi rajniti to nei chung amai wa sogi je mansa chini Tripura Lendi andolon chung khai thanai separate state based on 6 schedule area chini edition tina chini andolon je mai asal tongnai tini khana asu pai thanai aboya generation to generation mai angke abo kathang tongthung asu wa songjak slai chasiwano salkisha sakang GMP press meet khaipro kokte saka je BJP alliance ma pura IPF kamai thangka da ngo GMP ni kokno bang ke film abo bini GMP bo butorna nayu bini rasutik ba bini GMP ni pula sita khagira to do abo ang slai sanai IPF ti kemati thangya abo deshbasi sigo te Tripurabasi sigo jara tang tongnai ro simia joto tini wanji Tripura sa joto sigo IPF ti bufru kemai thangka je IPF ti tini Tripura Lendi bage andolon khaya bos halo khaya ba sudu 2020 sibino nene o corona virus ni karone chungna permission rijang liya ple chung chini dukan pa do pothe gate mangya ple Tripura Lendi san mani pratek bosor chung Delhi thang chiri tongle san tongle memorandum ri tongle bosi kaisa si bat abu corona bar karono chung thangmaya chung apu sarkar tongle chung sarkar ni ska to je nong ha 2018 o chung sarkar khaibe pore o tini jorate chung Delhi thang phai tong abo andolon te agami 2024 thanai ambangi chung tiar tong chini borok krikha bas 10 jon phun thanai borok bangha chung rang tong ha hazar phun thanai abo chini andolon abo tai thiya abo tai thina bu kau ye tai abo thi hangke tai Tripura sanko kri khaise tini je jorao Tripura sani bagai bharat sarkar je nini development ni kok sai tong abo haikino Lok Sabha chongbare o IPF tini bukhaktei batanai basaranai da basariya abono tei hain hai kokti salote kaisa koksa pandao asuknai IPF ti core committee hinibo saka IPF tini haste achukphang Prem Kumar Riang Bureau Report Chini Khorang